Nau mai ki whakamiere. Nau mai hoki mai ki whakamiere. Welcome back to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Ngā Pāpaka e Rua by Aesop. And our kupu hou today is pēpere kou. It has a tohutō on the first pe and on the ko. Pēpere kou. It's another kupu for kaumātua. Koe anake I tēnei rā, kia hānea nā te noho, whakarongo mai e hoa mā. Ngā Pāpaka e Rua, nā Aesop. E ko, te karanga atu, a tētahi pāpaka pēpere kou ki tāna tamāhine I tētahi rangi. He ha e hui ki nā tāu neke neke. He ha koe e kore ai e neke whakamua pēnei tā te marea e neke nei. Kāti e whae, te whakautua te pāpaka rangatahi. I te āhua nei, ko ōrite tāku nekehanga ki tāu. Ana. Whakatauirahia mai katahi. Ka rua, ko au e whai atu. Ko te kiko o te kōrero. Hōhonu kaki, pāpaku uaua. The Two Crabs by Aesop. My dear, called out an old crab to her daughter one day, why do you sidle along in that awkward manner? Why don't you go forward like other people? Well, mother, answered the young crab, it seems to me that I go exactly like you do. Go first and show me how, and I will gladly follow. The moral being, example is better than precept. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you for listening to Whakamiere. Join us next time for a new episode, and if you like the kaupapa, please consider supporting us on Patreon. It's thanks to our patrons that we're able to keep the podcast ad-free. If you can't afford to support, kei te pai tēnā. A like and a review go a long way. If you have friends in whānau who might like the podcast, please share it with them as well. Check out Patreon for all the kōrero about subscriptions and how to join our whānau whakamiere. And follow us on Instagram and Facebook. Ko Taurapa e mihi nui ana hei a kua nei e hoa mā.